Abimukira barenga 60,000 benshi bari binjiye mu mujyi wa Ceuta baturutse muri Maroc barimo gusubizwayo na leta ya Espagne. Ariko se kuki ibi biri kuba? Kandi Ceuta ni hantu ki? Ceuta ni agace ka Espagne kari ku mugabane wa Afurika gahana imbibi na Maroc. Nubwo kari muri Afurika gafatwa nk'igice cy'Uburayi kuko kayoborwa na Espagne. Niyo mpamvu rero abimukira benshi bageragezaga kwinjiramo bizeye ko bazabona uburyo bwo gukomeza urugendo berekeza mu bindi bihugu by'Uburayi. Abategetsi ba Espagne bavuga ko hafi abimukira bose binjiye mu buryo butemewe n'amategeko bamaze gusubizwa muri Maroc hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi bifitanye. Bavuga ko ibi bigamije kurinda umutekano w'umupaka no gukumira ubucuruzi bw'abimukira bukorwa n'amatsinda y'abanyabyaha. Mu rwego rwo gukaza umutekano, Espagne yanatangiye gushyira inzitizi zireremba mu nyanja kugira ngo igabanye kwambuka mu buryo butemewe n'amategeko. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko gusubiza inyuma abantu vuba bishobora kubima amahirwe yo gusaba ubuhungiro. Ikindi ngo nuko amategeko mpuzamahanga ateganya ko umuntu uhunga intambara cyangwa itotezwa agomba kubanza guhabwa amahirwe yo gusobanura impamvu akeneye uburinzi. Iki kibazo cyanateje ingaruka zikomeye. Abayobozi bo muri Ceuta banatangaje ko abantu benshi bamaze kuhasiga ubuzima mu gihe ibikorwa byo gushakisha abandi bigikomeje. Ikibazo cya Ceuta kirerekana ko bigoye guhuza kurinda imipaka, gucunga abimukira no kubahiriza uburenganzira bw'abashaka ubuhungiro. Ni ikibazo gikomeje kuba kimwe mu bihangayikishije ibihugu byo ku nkombe z'inyanja ya Mediterane ndetse n'Uburayi muri rusange.